Danas je petak, 22. kolovoza 2014. godine. Nalazim se u trajektnoj luci Preko i sada čekam autobus za otok Pašman. Idem do mjesta Dobro Poljane, gdje ću se iskrcati i krenuti na Veliki Bokolj. To je današnji plan. Sada se nalazim na samom pristaništu. Ovo ispred nas je otok Ošljak, a ovdje desno ovo mjesto su Kali. Evo jedan pogled prema Preku sa same periferije. Evo, sad sam na Pašmanu kod Dobro Poljane. Tu mi je putokaz za Veliki Bokolj. Put je ispred mene, gore se vidi repetitor, pa idemo pomalo do gore. Krenuo sam u 8:35 ujutro, pa ćemo vidjeti koliko mi treba do gore. Evo tu oko mene svud su vinogradi i maslenici. Baš je prekrasno za vidjeti. Evo nakon 100-tinjak metara prve markacije. Put je asfaltiran, kakav će biti gore ne znam. Evo tu na raskrsnici je stavljena druga markacija sa glavnog puta. Tu je sporedni put, ali je stavljena tako da ne znaš da li bi pravo ili skrenuo. Ipak sam nastavio po ovom dijelu asfaltiranog puta. Evo tu je bila treća markacija, znači nastavljam dalje ovuda. Slijedi markacije po ovom putu. Sada ovaj asfaltirani dio prelazi u bijeli put iz Lokani koji je dosta loš. Sada mi se otvorilo malo panorame prema mjestu Dobro Poljane. S obzirom da je noćas dobro kišilo, vidik je lijep, bistar i vedar. Sad sam došao na ovu raskrsnicu ispred ovog markacionog kamena. Evo vrh Bokolj je tu ispred nas. Do ovdje sam potrošio 35 minuta, znači ipak treba malo više do gore. Evo me ispod samih tornjeva, lijepa bijela staza vozi sve do vrha. Tu nam je još jedna markacija na ovim ostacima od stare kuće, evo neposredno ispod vrha. Tu se vidi vrh, ovaj amfiteatar uzidani. Imamo lijepe uzidane stube tu do vrha. Evo nas tu na samom ulazu ovoga kamenog kruga. Neko je to lijepo uzidao. Do ovdje mi je trebalo nekih 40 minuta, malo više. Evo ga, Veliki Bokolj, 274 metra. Nešto malo manje od Šćaha. Tu na ovoj sjevernoj strani nam je Žig. Panorama je prekrasna kao i sa svih vrhova,
pa ćemo opet malo snimiti uokolo. Evo malo panorame sa vrha Bokolja prema Zadru i niže. Tu su ova dva repetitora pa smetaju pogledu. Evo malo pogleda prema vanjskoj strani. A ščah je negdje tamo u daljini. Tu sam i ja u ime društva Ljusak i seniora Platak položio jedan kamen na ovu piramidicu. Ovo je pogled prema južnom dijelu Pašmana. Tu se vidi otoci sa unutrašnje strane prema kopnu. I ovo između antena je južni dio sa druge strane. Pozdravljam se sa vrhom Velikog Bokolja. Sada je 10:15. Do stanice će mi trebati nešto manje nego za uspon. Evo mi dobro poljana od samoga vrha. Mogu reći da na vrhu nisam vidio nikakve upisne kutije, nažalost. Sada sam u povratku na Dobro Poljanu, evo to je ona kamena oznaka, ali ovo je sad sa druge strane. U povratku, evo tu dolje piše Dobro Poljana. Ovaj dio ima nekoliko puteva. Evo tu usput sam naišao na drvo planike. Još su neki plodovi gore, inače ne bi ni prepoznao. Evo vraćam se po ovom istom bijelom putu, za drugi ne znam, ali nije ni potrebno, sad sam uskoro dolje. Evo došao sam do ceste, do ove ulazne table, ipak imamo tu dvije čak markacije planinarske i na ovom čempresu tamo. Odmah tu ispred ulaza mi je autobusna stanica. Sad ćemo čekati autobus i idemo prema Preku. Sjedim na autobusnoj stanici i ispred sebe gledam Veliki Bokolj. Evo došao sam autobusom u Preko, u moju jutrošnju polazišnu točku. Veliki Bokolj je obavljen i mogu reći da je bila dobra pripeka i još uvijek je. Sada polako idem pješke do Poljane i moj današnji izlet je završen. Pozdravlja vas vaš snimatelj Drago, do novog vrućeg đira.